bagi MDC Barot mentah janmit ke khat tarik new September aja usau ngidap dah kajing susi bantip ba iba latip langkar kungor ibalong sitting MDC jong kanok thamai hajuk kapor kumu chairman jong advisory committee jong ke HDC mentah ila klan no dang mentah hamni po civil hospital hadin bala yo education ke bala slam te nakalian ngajungi kumban syukan mau iba latip langkar kungor ilalong UMDC nadu senam arhajar saw kamu la saudam ilapat kum MDC hang taipo KHDC palami khmat ekanong thamai constituency but kani kajing syajit jong i sausin kenti klem syarem ka pen i ba ki pai ba jong kanong thamai constituency ki syania ye kum nong i khmat dan kum nong ilang Syaka district council te kajing klat no kajung i kalong kajing du ka khlau ini kum ka council damal ilalong beriu bela no sinyang shibun ba hak ka sinsha ka kada khamtam hak ka sanyma sima hak ka bede ba ka district council ilabat tu kum CM shipor ilabat kum EM in charge secretariat tu kapor ni kemau ki bun ki kam ki senjam ke bala shim nakalian chu i kapor ba idang bat kam kalau long kajing mentoi ya karib kerja kan rin te kajing klat no kajong i kalau ka ik kajing du yang i ke council bangidu sa uwe pak usinya namba nalor iba tin world khar barang syuklat nang shen te nakalian jungi kum ka district council i brokawe ni bha ka khubor smulam syaki bahayim hasem wajan ki khun ki hinman ki pala minta ki marjan mapa ki wesa bati minta ki baru ki bahayim badan jing dei ki bajan bati te kumju ru ni pha ki bos mulan ru ki pai pa kan of my constituency ki bladu no ki nongelam UMC joki but nakalian juga executive committee ni layo banya slot bakatu kan ni ki EM bentan te kum kandak kajin buron ya ba latip lang wala no sinyang shibun nakaliang jungi ho kadai marmar andre akla pormit andre ngila patha ya office ya secretary ban permi ya notice ka order ba la syai ka singi podium ka khalai kare baka baki nongtre kim yo shiteng singi kum kadak bagi kham noi office thanks i kajing ya dan mental ban penpau kajing susi rekat pakai yang hakani kajing duno ya bala di langkar rumah